Shibenta ban penslor ban aimin sim ya kinong rap ban shim ya kam rap kamriang kum kalat kamai ka ban penda bar kentiu ya kayo ka kot jongki ka office jong district horticulture officer West Giant Hills hak arpa artering naiwiang kala penlong da karensan peninam ka batip kum ka horticulture exhibition ka bahab hapo commission for integrated development of horticulture MIDH 2022-2023 kinong rap na keleng kisnong jong ka district kilawan ra ki marep baper bala benta halaki jong ki kerdan jong ki marep bakentup nadu ki jur ki jap ki sok ki pai ki sentiu ki skun bat ki we ki marep bala penlong Hamadan Marian Hill Higher Secondary School Jawai U District Horticulture Officer West Giant Hills Uba S. Rani ulaong ka jing temu jong ka nika exhibition kalong shibenta ka jing kenduk lang jong ki nong rem bat ban ye phliu jing mut para nong rep khnang ban tip shu e ki lat ki kabu kumno ban penbha shu e ka kam rem U MLA ka Jawai Uba Wailat Miki Shila kumukong san ha ka jingkren ulaong ka jela Meghalaya hadu ki nekisngi kadang shania nakiwe ki jela kentup nadu ka bam kadi bat kiwe ki jingdan kam State Meghalaya yung ito hadu negasngi ng mango ko import lani ko wanra ya iwan ijing emkam nado ki bam kidi hadu kiniki ri ki mari jingri lani ki jing emkam gudang bun impem man self sufficient ni lani impem mudap upot idalade ladi kate penyu go wato wa ME ya ka opportunity ME ya ka lat ko ye cho yu pen he pen kemai ya ka rep karyang de yomi Henry was nyau si uyo wan wa kamu man kate hapok ke state kiyong i perlok nong rep kiyong i kiwa man nong rep dukat ne bentawo yo skim sarkar doni du ne bentawo yo skim sarkar doni Henry mem tho gi kate galat kamu expand kamu open man business ka kaniga kam rep kamu man kiwi to wan ki state kamu tipi hado negasngi ke state Punjab Haryana hagini ki state to kiwa malik tam to kinong rep nto givi ki businessman Henry kinong rep ki kamon yegi upen man uyo pendap penkot hado kate to ki lai ki kat kam gapor penem kam gi kat kam ya ke joko thame bat iwa kordor tam ki to kisnya sorong gi lade kam kinong rep kate to em kam ki paskur ki kon yong ki tang nado chwao pha ki dong ki pach me man dep mi ulai ke class 10 class 12 mi pelai me chkalan ulai man mi kite ki unong tho bnia kinong scientist ki wato ne benta wo tho bnia kamon upun kui grep karyang klane pha puregi yete open man ki kam kite ki doctor veterinary pelai ki agriculture university kenang wa kita gi kon gyom ki manda de puregi wan gi uyarap ki kamon open expand ga kani ka kamrep ki yong ki tan snyau si uyon negas ngi wan hapok ga state ki yong i du pha skur gi kon yong i manda yo chuti tang ukut lang ulai rep lang le ben de nto ben gi kon Henry gi be gi pa yong i cha ti lai skuru tem boy deu cha kamrep kate to ka mindset ko thapi hapok gi kon yong i Tadi te daw nga kwa kuntu kam ong ne nga pan na phi kan mo la da phi msnyao sorong phi ka te ka phi ka kam le phi kamonu ye phi ku bat kam jo nga ong mai phi ki be ki pa kam man kat ni ti bo ro phi he ni ki khon gi ong phi to ku da start the tip Henry to wo pendo man si nai phi ka te to ka fax la ni ka jing sekhet to du kat ka state Meghalaya Henry hakalen yong ka prathai to wa kamaman kat ni ngede kam sorkar yo wipowi ngede kam sorkar tanai te daw habdu ku tho ekilat ku pher nei pentawo yeng hrong ajrong jak yo Kiwede kibala Ajing Kren kilong kakong DC Sotun MAS Director of Horticulture Meghalaya Shillong, kakong DV Lingdo ADC West Giant Hills District, UR Lamare Assistant Director of Horticulture West Giant Hills District, U Foster Karsono Progressive Farmer West Giant Hills District, Hakajingalang kabala penyait da kakong Risa Karu Lingdo SMS Agronomy, bat Umeban Pikir Karbuli Farm Manager KVK.
hak yo pun mai kai kun tong ni yi betul ini ya Pak BM ini Pak tentang nang tong di Pakistan sila roy ha nampak sama ha